nico gituma nakubwiye ngo sinidoga habagira komantere nziza soyez bienvenue abagira komantere mbi soyez bienvenue reka komantere yitwa komantere buriya cyane nuko yego hanyuma rero wabonye amagambo umuvugizi w'ihuriro Alliance 5 Congo Lawrence Kanyuka yatangaje uyu munsi yatangaje igoya nejo avuga ngo Kanyuka yavuze ko baguma batangaza buri munsi yego yavuze ko hari radio ndetse aranayi yego ati ntago iduha umwanya ngo tuvuge ku makuru itangaza ati radio ivuga ko mu bice bigenzurwa na M23 hakomeje kubera ubwicanyi ndetse Kanyuka yavuze ko radio Kapi ngo yica uburenganzira bwo gusubiza ati turagaragaza akababaro kacu kubera uburyo radio Kapi itangazamo amakuru areba Alliance 5 Congo gushinja iyi radio ko ishobora kuba ibaniga yego cyangwa se ibaniga ati tunigana ijambo twebwe ikaba hari ibyo yatangaza ariko twashaka kugira icyo tubivugaho ikaba itaduha umwanya icambere no kuraba mbega Okapi ni yande ni ya Monisco sinzi ko wari ubizi yego ndabizi Okapi ni ya Monisco kandi AFC M23 yaje guheza akazi ka Monisco none yagira ngo bahuze bate wowe umuntu ari yangaje kuri tele nawe uraje uje kumukura mu kazi kiwe wagira ngo abo bantu bahuze gute bishoboka ico ni cyambere babwirizwa kumenya icya kabiri babwirizwe ibyo ngibyo nibandikire binduke ita kuko mu vyajejwe na Okapirimwo kuko twagwa muri Monisco yego nabonye ubu basigaye bicarana na binduke ita bakayaga bigashoboka amwandikire bati ariko imbere yuko tubananya tuyaga kururunwa rwa Okapi ngaha canke naho bahindure mayindi bemere ko dukorana nkuko nawe waje tugakorana badahinduye mandi ngombwa ahubwo umunyamakuru ashobora kuba yavuga ibya M23 ikavuga n'urundi ruhande bakora ikosa akabavuga nibyo n'abandi bakora ikosa n'abakabavuga ahubwo igikwiye nuko yova hari yikorera ntikorera wari kare izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje umurereye mu mpande zose zisi abakurikira Gasaro News umunsi ku wundi nukuri turabashimiye cyane ndetse tubashimira cyane inkunga mukomeje kugenda mudutera mukora subscribe ndetse nukuri muduha n'ibitekerezo bigiye bitandukanye muri abingenzi. Rabin? Yes. Good morning. Morning, how are you? I'm good. Umeze neza? Ndashimira Imana yo mwijuru itugejeje isa. Yego, itugejeje aya mango. Nk'aya mango. Harya niko muvuga? Itugejeje aya mango, itugejeje amasaha, tugejeje iki gihe. Byose ni bimwe. Yego. Weekend yagenze neza. Dore duherukana mu cyumweru gishize. None twinjiye navuga mu kindi cyumweru yagenze neza usibye yuko uruzuba nago ruba ruriko ruraka umva biteye ubwoba ariko n'igihe cyaryo biteye ubwoba kabisa tudakomplayininga ngo ture dukomplayininge n'ibyo tudakwiye gukomplayininga yego ni igihe cy'izuba kwezi kw'indwi k'umunani kw'icenda n'amezi y'izuba yego siritu muri East African Community cyane rero riraka kuko ari igihe cyaryo ko ari igihe cyaryo ya nuko yego
hanyuma se Rabi duherukana rero tuganira ku ngingo zitandukanye ariko bamwe bati Rabi ni ikigaragara cyo politike cyane cyane y'i Burundi kabisa atarayumva arayizi. Ati rero wajye duha ibitekerezo cyane ariko njya nshima ibitekerezo by'abantu uko babyumva ko ibitekerezo bya Rabini ukabyumva ntago ariko wowe ubyumva uko Rabini yumva ibintu cyangwa se Gasaro ntago ariko undabyumva sibyo Rabi. Rero umuntu ashobora gutanga igitekerezo cye ukabyumva ariko atazanyemo ibindi. Usibye ko na Yesu umwana w'Imana yaraje mu isi bamwe bavuga ngo ni umukuru w'abadayimoni. Yego. wumve umwana w'Imana ahantu yohurira n'umukuru w'abadayimoni. Aho nuko yari akijije umuntu ku isabato bati wapi uyu muntu umukuru w'abadayimoni kabisa. Ntawo ukora ibi ngibi ku isabato. Urumva ikintu bafatiye ko ku isabato. Yego. Nuko abaperezida benshi bakoze ibyiza mu bihugu byabo atari bose bashimwa na bose. Yego. Nuko abantu benshi bazi kuvuga imbwirwaruhame n'amadisikuru icyo twita disikuru bose batavaho babaye akrame par tout le monde ngo babakomera amashi. Ivyo rero abantu ku isi tubwirizwa kubibamwo. Nimba 10 bakubonye kuri umukiriso ntiyabura 2 bakubona kuri umupagani. Nimba 80 bakubonye kuvuga ukuri ntiyabura 20 bagutuka noneho bakakwambika ibara kuri cano bati wewe uzogwiyo ariko ujye ubisoma koko. Jewe ndasoma komane nazisoma haba iwanje haba ku Gasaro haba kuri Connection TV partout. Jewe message kiretse yo zabaye nyinshi nkagira akazi kenshi kandi ndabisoma kugira mbone reyerema mbega ivyo tuba twavuze abanyagihugu bo muri aka karere baravyakira gute. Ko ni ucumenye icyo ukosora ni ucumenye icyo uvuga ni nabona mbega dogre y'ivyiyumviro by'abantu igezehe. Kuko uvyumvira mubo muyaze cyangwa ukavyumvira mu bagize commentaire. So nivyo rero nico gituma nakubwiye ngo sinidoga. Habagira commentaire nziza soyez bienvenue, abagira commentaire mbi soyez bienvenue. Reka commentaire yitwa commentaire buri cyane. Yego. Hanyuma rero wabonye amagambo umuvugizi w'ihuriro Alliance 5 Congo Lawrence Kanyuka yatangaje uyu munsi. Yatangaje igoya nejo. Avuga ngo Kanyuka yavuze ko baguma batangaza buri munsi. Yego. Yavuze ko hari radio ndetse aranayi Yego. Ati ntago iduha umwanya ngo tuvuge ku makuru itangaza. Ati radio ivuga ko mu bice bigenzurwa na M23 hakomeje kubera ubwicanyi. Ndetse Kanyuka yavuze ko radio Okapi yica uburenganzira bwo gusubiza. Ati turagaragaza akababaro kacu kubera uburyo radio Okapi itangazamo amakuru areba Alliance 5 Congo mu kwica amahame yo kutabogama ubunyamwuga bw'abanyamakuru n'uburenganzira rusange. Ati inkuru radio Okapi iheruka gutangaza ku mujyi wa Goma ugenzurwa na AFCM 23 ivuga ko komine ya Goma na Karisimbi zikomeje kuberamo ibikorwa by'ubwicanyi kuva tariki 3 kugeza 25 Nyakanga uyu mwaka 2025. Ati radio Okapi itangaza ibyavuzwe n'umuryango witwa Goma Hebdo Plus uvuga ko abantu niburi 10 barashwe muri kiriya gihe kandi ngo habaye ubujura mu ngo 35 bukorwa n'abantu bitwaje intwaro muri bwo 26 bwabereye muri Goma naho ubundi 39 bwabereye muri komine ya Karisimbi. Ndetse iyi radio inavuga ko AFCM 23 yagiye ita muri yombi urubyiruko no gushyiraho imisoro yo murengera. Ati ntabwo AFC yahawe umwanya muri iyi nkuru. Lawrence Kanyuka rero nabonye ashinja radio Okapi gutangaza amakuru ari micengeza amatwara ryo kwanga AFCM 23 kandi yo ntihabwe uburenganzira bwo kugira icyo ivuga kuri ayo makuru. Muri make ni ngo gushinja iyi radio ko ishobora kuba ibaniga yego cyangwa se ibaniga. Ati tunigana ijambo twebwe ikaba hari ibyo yatangaza ariko twashaka kugira icyo tubivugaho ikaba itaduha umwanya.
icambere no kuraba mbega Okapi ni yande ni ya Monisco sinzi ko wari ubizi yego ndabizi Okapi ni ya Monisco kandi AFC M23 yaje guheza akazi ka Monisco none yagira ngo bahuze bate wowe umuntu ari yangaje kuri tele nawe uraje uje kumukura mu kazi kiwe wagira ngo abo bantu bahuze gute bishoboka ico ni cambere babwirizwa kumenya icya kabiri babwirizwe kuko baragakamishije iyo akajagari katabaho muri ntuze muri mu buseruko bwa Kongo Okapi ntiba yarashinzweho na Monisco ntiba yaraje yego nukumenya rero yuko AFC bwirizwa kumenya yuko Okapi iri mu bintu bahanganye yego mw'ijambo rimwe Okapi iri mu ruhande bihanganye mu biyigoye birimwo kubaha ijambo naho ntabwo ikintu cyitwa ko gikorera Nations Unies cyohe ijambo Mouvement Robert muri ico gihe kiba gihejeje kwiteranya na Kinshasa kandi Kinshasa nayo ishobora kuba ari kwiratanga umusaruro ufatika muri Okapi yego urumva rero nta gishasha kirimwe kandi ivyo kuvuga navyo ngo nibabaha ijambo ntajye bazobaha kuko baba bahejeje guha ijambo Kiroberi uravyumva nawe yego nukuvuga baba bitwa ko bahaye ijambo umwansi w'igihugu ikindi ico kuvuga naco ko habaye ubwicanyi ubusuma plutôt gufata abantu zeye abagiye kwiba none akazi ka M23 nakahe ahubwo iyo bavuga bati mu bafashwe harimo ingabo za M23 aho nari kuvuga ntikarabaye noneho mugabo bavuze ngo M23 yakoresheje inguvu ifata abantu bariko bagirizwa ubusuma none bagomba babareke bibe bagomba babareke bahungabanye umutekano ahubwo bariko babavugira neza ku banyagihugu mugabo iyo bavuga ngo twafashemwo ingabo abitwa ko abasirikare ba M23 hano nari mvuze nti ahubwo bayihagurukire bayugari mugabo nimba bavuga ngo M23 yakoresha inguvu itakoresha inguvu none ahantu havuye igisirikare bambe ahantu havuye imigwano ya gisirikare bagomba bafata abantu nk'igihugu kimaze imyaka 20 mu mahoro n'umutekano ntago byakunda ntibishoboka kandi harimo n'abagifisi inkoho yego ivyo rero je nibaza yuko erere bafise yego Okapi ifise ni erere yuko idaha ijambo M23 AFC muri rusange impande zombi kandi nayo AFC nimenye yuko Okapi ari umwansi mu bandi bazi kuko yaje kuyikura ku mukati nta bindi yego ukabubona rero kuba bagaragaza kagahinda hari icyo bishobora kuza guhindura kuri ino radio bayigiriza amagara y'abarundi ibyo ngibyo nibandikire Binduke Ita kuko mu vyajejwe na Okapi rimwo kuko twagwa muri Monisco yego nabonye ubu basigaye bicarana na Binduke Ita bakayaga bigashoboka amwandikire bati ariko imbere yuko tubananya tuyaga kururunwa rwa Okapi ngaha canke naho bahindure mayindi bemere ko dukorana nkuko nawe waje tugakorana badahinduye manda ngombwa ahubwo umunyamakuru ashobora kuba yavuga ibya M23 akavuga n'urundi ruhande bakora ikosa akabavuga nibyo n'abandi bakora ikosa n'abakabavuga ahubwo igikwiye nuko yova hari yikorera ntikorera wari kare yego igikwiye nuko iva wari kare bakayiha biro muri Goma kugira ivuga ivyibona irimo umunsi kundi kajya controller yego hanyuma ikavuga ivyibona komsa bakaronka nakanyuka bakamuha ntuzeye ijambo akavuga yego kuko nibaza gukorera muri Goma nimwe ntibazobura kubaha ijambo kandi sinibaza yuko Monisco yibwiye ngo ishami rya izirishinge muri Goma ko yovyanka yego oya ivyanse yobehejeje kwerekana deje uruhande ihengamiyemwo kandi Binduke itashobora no kuyiha nitegeka ati nimuze mukorere muri Goma nimuze mu controle umunsi kundi uko impande zombi bimeze nago biza koroha hanyuma M23 nayo iti ntago tuzajya doha ati leta Kinshasa itarekuye abantu bacu 700 bamwe bati bingibi byaba ari nk'amatakirangoyi ati kuko kubivuga no kuba babikora biratandukanye ati ejo nejo bundi barabivuga ariko ukajya kubona ukabona bicaye
muri Doha ati rero biragoye cyane kuba byakunda yuko batasubira Doha aba bantu ati kandi Kinshasa ishobora no kutabarekura ubibona gute ubundi AFC yagize Movepa hakiri kare yafashe abasirikare bashika 12,000 ba FARDC irabarekura baragenda yego hanyuma nayo ifise imfungwa ziri hariya nabonye abantu bagira komantere bavuga ngo none ngo abasirikare 12,000 ngo wobagaburira ukabakontorora ngo bokontororwa n'igisirikare cogiye gufata uburere butari buke yego ariko je c'est pas mon point de vue icambere bakibafise bari kuvuga bati bari kubwira leta ya Kinshasa ati tukaba n'abantu bacu mufise yego mwanse naho mwanse dufata bajya ba ofisiye bakuze bari muri ivyo 12,000 tubigumye tubarungikira ingweri zitagira umutware mu batware gushika umunsi muzoduha abantu bacu yego niko bari kubikora kugira ngo bagabanye umubare wabo bafunga baza kugaburira nabo bacunga mu gihe usigaranye ba ofisiye bakazekaze ba Kinshasa yumva uburemere gukurekura bari abantu bafungiwe muri za ndoro na makara na hehe ariko ubu none barabavuga ngo nibabarekure bavuga ibiganiro amakungu nayo azoca avuga ngo mwanse ibiganiro kandi ari mwe mwamye mutaka ibiganiro erega uwo bagwana bibuke ko afise inguvu ari leta ashoboye no gutanga ibiturire mu ma organisation internationale no mu kubihugu bakabagira ko pression yego rero pression bari kuyigirira bo nyene kuwo bahanganye ubu yaba bafise nk'amajana 8 nabo baba ofisiye barungitswe na Kinshasa batariko aba majana 8 tuzobarekura ari uko abi wacu barekuwe ndakubwiza ukuri ko bokavye imfungo mugabo ntaco bariko barakaba gusiba mu biganiro vya Doha bazobegizija bazobaha itegeko bati mubwirizwa kujayo ko mwarasinye imbanziriza mushinga yego naho hagaze ikibazo rero wa mugani nicyo ribaza niba before yuko bajya Doha iyo mpamvu cyangwa se iyo navuga close batarayishyizeho uyu munsi urabona biri buze gushoboka ko uyu munsi bakikura muri ibi biganiro kubera iyo mpamvu kandi mbere bataritanze izi mbanziriza amasezerano ariko irimwo zitaragira mu mbanziriza mu masezerano irimwe iyo yukurekura abo bantu yego irimwo ariko Kinshasa nayo irabizi yuko ivyo naco biyibwiye ikoresha ingufu zose zishoboka nico gituma uwo banigana ariyo AFC yari ikwiye kuba makini gakoresha ingufu zose zishoboka nayo ubi yabifise nakubwiye yabifise abantu bashika amajana 8 bafunzwe yego baba mbe ni kubera iki ubusho bwuzuyemwo igisirikare cy'u Burundi cyafashwe barindiye kugikaba na y'ibintu biri tereze mporota gusumba ivyo bari gukaba na FARDC ifunzwe ko mu Burundi tuzi yuko nta bantu bafungiweyo urabizi icyo bakora igisirikare cy'u Burundi cyabaye ferose kikica abantu bose umuhisi n'umugenzi gifashe rero mbona yuko hajya hafungiwe abarundi mbari kwemera bakagereka ko ikindi gitigiri cy'aba FARDC babayobozi bakazekaze ko ntuzeye Kinshasa ibona kwitotakaza ubu sino ubu Kinshasa ishobora kwanga kubatanga biti nitureke no mu biganiro tuje mu nguvu mu ntambara bakabandanya intambara babandi bakabandanya bafunzwe bicwa rubazo kwa kundi ubona bazobakurayo bakiri bazima yego kuko Kinshasa nivyishobora gukora ikabandanya urugamba kugeza izuba ikarubandanya yego hanyuma ikarubandanya kandi babandi bafunzwe kandi bafunzwe nabi none bazobakurayo ari bazima naho rero mbona ngo babaye abapasiteri cyane hakiri kare none ubu biriko birabagora ndavuga AFC ibintu byo kwigira umweranda ukiyobageza ko uwo mugwana ari feroce ari animale feroce naryo nikosa ubu yaba bafise wisa officier FARDC bafunzwe kandi cyane cyane ugasibra bajye bameze bemeretse kuri Kinshasa bemeretse kuri Tshisekedi ubu baba barakabye ifungwa okay ya nuko nyine bimeze ubwo barareba kandi dutekereza ko nubwo tuba dutanga update wa mugani wa Rabini nibo bazi ibyo bari gucamo nibo bazi ikirobere twera ngo turi abaroberi
nta n'uruhande tuba turimo. izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niyo hize uzayigurira. barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.